деп ойлағым келеді кеттірақтары. Бірақ бұның ішіндегі душасы чоңда. Қасылжан ешкімге қарыз емес. Анан бір жерден ұрлық қойды. Ұрлық келгенде дауына қамалады де. Таза мейнетіменен, таза тамақтарыменен елге қызмат қылады. Онысы аске кезіп, бұл дүниеге şu köşe tegişke жардам беріп отады. Жылыға жығылған қаян берет, жығытқан қаян берет, бардыға беріп отқан. Бұйыл bir алақан açып дуа қылайлық ұшыл Қасылбайға. Омен, Илайым асын Қасылбайға Аллам берсін. Иман ырыс берсін. Бақ дөлет берсін. Uzun ömür versin. Den soluğuменен қоша берсін. Sen атаңның апаңның баласы емес, елдің баласы оңға Құдай насip etsin. Тапқан бұлдарың бәрекасыменен болсын. Қоштап келсін. Бүгінгі бергенің мың еселеп келсін. Ең жақсы жағы Алланың көзі түз болып, оруағын, бала шақаңменен елді қызматта жүре бер. Мана бүгін көшеттерден баштайын деген ниеті бар екен. Осы көшеттерге дағы өзінің тазапылыдан береді. Омен, Аллаға кібар. Енді бір Қасылжан үшін бір қол чағып қойын. Assalomu alaykum. Mana bilesinglar bir qancha yildan beri mana shu bizning ulug' sohaba elida 9-mayda yilini bo'lib keladigan kurashimiz. Mana kichkina yosh mana polvon baldarimiz erkin Xudo xolasa Qirg'izistonda jelagin dunyoga ko'taradigan baldarimizni mana shu bizning dunyo uruvenidagi sudya Halil avamiz bir necha yildan beri mana xizmat qilib kelyotadi. Xudo xolasa bu akamizni biz aytganlarini barini qilamiz. Xudo xolasa akamga dey sog'lik bo'lsin. Hammalaringga yaxshi ma'na. Xudo xolasa mana shu kichkina polvonlarimizdan Xudo xolasa ko'nglini ko'tarib kelajakda kuchli Qirg'izistonda eng kuchli Qani stolimizga o'tirib turing, ha. Merbek, hali boyimizni oldingizga o'tirg'izib turasiz, ha. Kelasiz shunda. Medal alıp yapılan ballarımız var. 670 programda hazır böyle dünya oyuncu çempiyonlarımız bana Marlen, Rahman, Bayanman, Işık okşagan ballarımız vardı alıp geliyorlar. Boşa tutup koysalar. Bunda kalıp çelek taylandırıp vermeli. Derse elinize koyup koyuyorlar. Ona yerine bizim geldik yigitlerimiz bakıyorlar. Çelekten bir kadar sulanalım. Işık kıykırıp kolçağın külü oturup gelseler bizge. Ben bana hem bir kolçağı koyulacağım. Rahmat. Otluğa karşı oturkan arkadaşlar. 19 May Cengiz'in 79 yıllık muhareketine kadar koyaman ekim var. Tünüğü gösterisinden sakavayı sağlı bağımdan. Sözüyle gelip bir zaman sonra arkadaş komitesinden koyduğunda az yaş ballar çıktı. Biraz daha gelin açılış olup bu zaman sonra arkadaş komitesinden koyduğunda Ayvası'nın havacı oturkan aslında. Majitov Azamat деген жігіт екен. Bir қолчақ қойыңыздаршы. Және Қасылжан. Үшін Азаматқа айта тұрған сөзіңіз болса, айтып, өзіңіз бір жақсы қалу айтып кетіңіз. Siz doim ele shunday bir yerni maylayni ko'tarib yurgan, yerga yordam berib yurgan odamsiz. O'zimizda dunyo bo'yicha bizni mana shu Qirg'izistonda namusiz bo'lmoq degan bola, o'zi ham polvon, biroq kurashda polvon ekan, tosh ko'tarishda polvon ekan. Xudo xolasa shu eldan bir duo olib, shu ikkovimizni mana shu ulug' sahobalar o'tgan sahoba aylidan Ne yapıyor? Daha oldu mu? He. Ötüyor oğlum da da kal. Ulan okşatı da. Ha? Okşatı da da. Rahmat. Қасылжан, Duada var бүт дуа бергенде бүгін праваны мана берген. Сіз беріп беріңдер. Омен Азаматбек, Илайым
Sen eldin balası. Hadi eldin balası ekensin. Eldin balası, eldin avrini götürüp. Eldin olmasını götürüp. Eldin Daha tanıdık. başkadan ne? Sen şu Kırgızistan'da tanıdık olmadı gelsin. Sana bekan densoğluk bulan. Hiç kaçan arkana kayıtma. Oşa cenabı celbiret. Gerek olsa koluna gelse var degen jardam ber. Sana Allah'ım güç kuvvet versin. Жақсы iman versin. Buna şu tatınakay baldardı arkandan çıkar. Kolunda kılıç bir oray. Daim densoğlukta Kırgızlar'ın halini oşanın içine vakatın halini götürdü. Onun okulağından. Buna Padarkan'ın uluğu çöl töktörgü kırıvıdıp fasılaken gördün mü? Fasılaken sana karaganda 5 yese düştü. Ne demezsin mi? Bu Bundan artık borcum yok. Daha bir şey Şuna bak görsem diyor. Tabağını kısasına bastı. Ben bu notumu attım. Yeni kim olsa kanca da olurdum. Sıkma ya be. Biraz 20 gün kaldı oradan beri. Yeni kim var kaldı. Motorlu katlarcı motorlu katlarcıları. Dağılan daha bizden alışları. Bunu internet etmeyi.